Bula. Today we're going to read a different story from Talno Amanda Book Club. The name of the story is Oviti Kena Kena Veianuianu. Meu Talno Amanda. Whakarongo the Sara niu the Vutayani ko na Veianuianu keiviti. Taumanda na ruane anianu leo levu. Oviti levu keivanu levu. Tarava o taveuni ke kandavu. Tiko sarana vei atuianianu era di rikoto e nanondo vei wasa me wakataki lo mai viti. Na yatu lau, yatu mamanuda ke na yatu yasawa. A wakambauta nisa o ira ke dengori na vei anianu ni nonda viti lo mani. O imbangi ko sara ni ngole dava me kena oti. O irna wekanda mai na yanu di diriawa vei rotuma. Ke o via vakanditaka nandina ni nonda itanuango me mbale tiviti kena yanu vei yanu yalo vinaka. Ka indike vanga na mape. Io meu sa teidengu manda ni mode saka.